problème ni sasa nini? Kutombola maboko. Kutombola maboko tangu oyo osali déjà sujud mibale avant okende deuxième raka. Est-ce que singeli sikoyo otombola lisusu maboko tangu oyo yo oteli ngomanga deuxième raka to otombola te. Exemple, sujud mbosa sujud. Hamza tema ndengo tema kutombola maboko, esne tema kutombola nje. Dan, tena mtu anataka mwaka. Oh exemple. OK. Est-ce que c'est tout ça ndenge la Hamza asali to c'est tout ça ndenge Ismail asali. Ndipo wanasema yango. Awa usali ndenge Ismail asali wande hali sunna. Ndenge Ismail asali. Kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam atumaki maboko na ye ya kulakisa moboye, atumaki maboko na place kaka, tona kata mouvement. Kata mouvement ndio atumaki maboko na ye. Atumaki atakbia liboso, pia atumaki tama nia kitaruko, tama haiko zoma ndia, atumaki susu kata ngoyo aliko banda raka ya misa akwe kukutana na shahudi ya koshe. Da, sai sujud tu laksani dosa, ini dosa sekolah normal. Sai sujud tu pas exemple. Tu contempla lo kora sujud ya mibale. Contempla lo kora sujud ya mibale, nama tu asal ada di raka. Nah, jadi sekolah tu pada sekolah desi raka. Delemi Allahu Akbar. Kita ada sun. Ada apa anda? Apa anda yang? Apa anda? So lebih dari sun. Okay.